faile malanga foi le la sisi o le mela o tupu ala tu le fai au asi ia na mamoi o ngalo la fai au o tamale le nga se gasi ia tu lo le longa fa pelanta la ia se fai statu talo ia lo io ia mo le o le mala po fere mamoi le ia le kamilonga malanga le mamoi nga mutar o tala le fai to tala mo ia o le aso sa fai le family service sa utape sai ala fa tali mempa o fai pes ia wo mon mato pes e tau no tu loto ina e fina le va tsol ia ale wo mon tato pes la fa mai sot nga ma ko mai ngi sawa man maka va ia ka fi ma ko leo yo skaria ka fi ma ko leo nga vai ko nga ma ko finga le leo ka fi kuro ka vare ka ngol kamaro no lo sadio ya failo mal lo sadio de al kamaro nga oso mal le fa mal le oi ayo keflit mai mar ko inga yes ya ngai fa de rock ya go la bela lengi ya ese fa ya var le nga ka of ya ko ala lo sadio ya pe mangi fu sia wala nga vai ko lo sadio leo ya failo mar ka kalo se lo fa mario tumor tarsia wa ya te fa de kele de mangingo de ya sa lo leo do ka ko leo sa mo fa lo halo ke lo ko multar nga sa o lai fa so ka kalo pe sa lai lau so vanga lo so dio po la va si e fa mangalo non e kasi fenga wala va ko de fiong pa ia le tu yo a wangalo ya ki lo leo de fa lo o te mana tuale le ngase o stama te lo fa so avana va tu tu fa le mai tuai a ma tu wat foi va tu ni sol ma tuai ia si sto ina a foi ta foi le vai sare sai I muri vai ia o te mia la wa lu tinga e fa mai ia mana mia le vai dia o le mena o tu ele se passa se a inga e sa wo sta va le te va tu le vai le muri vai ia na ki ala vai pa foi le se va de fa fo ale ia na fa su fa o ele ala o ma o malo lo ele lo vai pa fa le mai le to masani ai ali tato titi se almanos pe ia o kaula ver ka ko fai pese misa ele vai sa e dio se mela ala lua ula de mako vai sa ya bon wa ko lua ya bon wa ko lua man bultalo e ko fa palengi ne me ya mo le toi fo ela fa ngal ma futa mai le Jennifer Foundation of Samoan worship song mai Australia la uftalenga le falfitu liu nga tato falta ulangi fa pe fo lo tau si ya minga me se fo ile talenga ya ono fia male tausi ya Daisy mano so ifo manwia fatalu fatu le nga fa lo yo le lava manwia mata uma nei ya pesele mole to lo fa nga mo to uma sunga ile usoli ya tula e pa fai ai mal faltu ya manga mo mafuta mai sini Australia le fionga le alo sina ya futialo la lutena fale ono mal faletu ya fa mo su fale ono ma lo tapwa ai pesele mo to uma Yes.
minute ua te ai nei tu las fultasi o lo to ma futa mai pe le va lua le ko fa mo I va fate si male tolu e fa pe fo le moto vi ingole mo sa mo vi ingole tua mai sini au se tali alo fionga te pa fasin Ia leo tātou o mai tātou programa te ia tā amata mai ia o ai wa maua se lātou laki nei vai aso i tātou se I po leo wha maralo se i au tātou wo I le tātou langana wa iai mo talo Whaftai. Wana tō le ua mai a fwoi tātou se I ole nā vai aso o tōna I atu. O te aso vai marupu e ngalpa I o te whawhonga su tātou tunu ia ua eleisesi ua manu malo. Ia pia upu fo ia le tunu e leo se tāma se la vea a pa wale ngā fifia. Ia le whai wina fo nā o le tātou pokalame lea o le tātou promotion le ia I le sa manu malo ai. Whaftai le vai aso le tōna e tu nei tō lua I lātou. Lima se lau tā la ia Australia tangata I tō lua o le tātou tunu ia se fifia ngā le leile awa tono le wa mawal nase le ni e so ni el ki se masi al terminate wa mai al tātou promotion ia tālu si ia le tau sang fo la nganga le o tātou company ti sao ia tau fai foi le o le fota manona lo ia sui foi numero o tau foi na sui promotion tau sa wai o le tala le malanga fa lo ia leo manino ia sa mo tātou malo I la fui temi o te atu ia neva yaso ia leo sa no fo ia le tātou sui titi sao ia mali fo tātou atu no o te tūlanga o le malo whataua na o le tausanga fou o le leo sa tātou malo o tele mea lofa o le malo ia a le tausanga fou nei ia tātou fai mea lofa leo fai mea lofa martiti sao I tātou e lea se tātou manu malo ia tātou atu lai tūlanga masani e tātou credit a multalo e se swinga o iai mo special mo le fai unga ne tausanga o tātou tausanga fou Whaftai. O le molsit fiel tātou tunu, ai me se fo ia I lātou wa whangaina tātou telefone titi sao. Te tau nuu mai loa I nei, o nai e tātou whalau I loa I le whaftu tasi loa tolu whaapi whai, o le tele I nā leo o whangasolo le tele o tātou whalau I loa. O lisi vāenga tā ua leo wa whautua ina, e me se whawhonga mai o le tātou tunu. Ia o le vāenga leo le mai titi sao app, o le app leo fo I le masa de tātou ia mai whafo. Ia o nawa I lunga o le tātou telefoni. O I nā le mwhai e o na leo whangasolo le mātou whalau I loa le shake it, o le ia po o le tau whaiwai leo le teimi o le e whaima. Siva pe o siva teme pe o pufo le o tu le vanga I fingota ai tono pe ka fa pe ngale le nganga fo le ia a tono o se la fia ia na patia ia o pe o le nganga fia fo le na te sao a fa ngata to mai te sao app na o le temi te ma le plan le te top up ai ma e sign up fo le se data bundle ia va no fa yo na fa lu ai na le data le na ai tu tono ala lu su fai tu la tai ngā whapene e lima suta la lima kikapai e mwhaina I whaongaina tolu kikapai pe a whai e te laki ai ia pe a umona lulu lau telefoni I mamau ai ia nei whailonga o isi fo I whailonga I whai ona mau ai se telefoni mau fua ia pe mau ai fo I se tupe mau fua ia o tele le nā o tātou whalau I loro whanga solo te minei ma ngā whaloaro I maro lewa tase e atu le o le tūlanga lea na o sao o la tuasi tātou ofisa. O le whai o le tumu. A ese foi a walai o ta vai e le whenga credit. I le tūlanga. O le mea siri na vai e pi e lima lainga. Lima le lainga mutalo. E lima foi a tātou service le iai. O le kiu la. Dewe atu le kiu wa. Aio o le pisi wa levo. Sao mo le mau. Mo tu tilo iai. Ia le. O ese foi la si whenga lewa vai mutalo pen whaina wham. O iai foi le tangata I whafo. Ke le anu fo le kiu. Lo la kua fai lo credit pe o le kiu pe o le fa nga lava mo sim card la ku fa credit e ko ku me fa fo pe mawale fiku ya alo le tunu ku mala ko nga titi sao ia male mo le ke fong fai ke fong o la sa o le mutar fa tai e man to fio ta to ele mana o mia mo le umin tu e me se te mile nei o le ai fo ia tau tuli tu ta mo el tai e pe o ta ua le o le tau fai vele nei tanga to fia mo se credit telefoni e o ta ua le to tele o ta to wa o le o nanga nei fa ia na fia mo o telefoni mo sa o te mile na avel tu pe ma mai e lo le alo te mo e tu le leina
ia ai te tau no ia e fai ngofia le me lo mana mia wa man tuole o le taua ia o le tatu au nanga le te sao o tau telefoni so le tunu o le foi ni so le matu ai ngale na o se nei o toi malanga i New Zealand ia o fi el fa nga o le tatu telefoni ia ai me se al te mila o fia ma o le telefoni wa man tu fo le tala fa tai o pia ia ia ma tatu wa foi ni o company foi le fo mai se le ia o le mea le tupu wai o le maari o le mea nano o mau al kisimas o mau mai lalo na istanga tu te masa no fatu o feo ia i fumai sori e se le leanga o le mea o le tu le laina ai o nisi fale vo ia tau mau wain se le ai o atu ilunga o le sione simila iai ia o sione sina o le lo ba le mea se lo le ingoa e le mai fafo ia o ia ia pela o nei vaenga e toi fia vili la telefoni si toi fa sa o mai le ngo e pela ona i vanga na le fetu le ni mai tanga ta o le mo le credit ia no vili lo le ta tu ai nga si toi fai mai ia ma disi a me vo le ta tu tanga ia fai mai ia aru lo na wa tu tupe ia e tu lo ma e si le tu ia ele o yes ta tu se le ia pio na i vanga le na ta o le le credit e ta mi mo ia sa union ia pio ta o le na mo le fa fonga mai o tātou tunu. Ia, le lei ata te leo, ese lava mal credit o le mea sili na mauwha le nganga lewa mo li mawina nei le maa losi o le internet o le tātou titi sau. Talo na mato tau nu mai, muli talo, sa ofisili mai le si tātou pokalame po le are speed o le upload i ngei Samoa. Ia, o le tulanga le fai mai tātou live mai Australia, a le ngofau le mo mato movie ai. Na leongo lava le speed le ia uploading lea. Au le downloading kwa le lei lava. Ia, a te lea wa si teimi o mato whasalau mai Australia. Ia woso nunga i le se fulu. Ia se fulu lima. Al mele na mato whata i tai ana po, ma whai le test ngei awata to live le la whaida so lua. E tolu se fulu mutalo. Tolu se fulu se e tununga le tolu ono, tolu se fulu. O le mera lea te talitonu ai. Ia o lea wa tātou whasalau atu le nei le titi sau. I le credit lea titi sau. Ia mawhaina e toi whamamati li tūranga lea. Wale mālosi leo nei. Le mawhaina tātou la vilemo mare kōna mai Australia. E kōna mai. O le matua manino lava le tātou ratu nei Samoa. Longa winga. Ai ono le le tō telo tangata mutalo po le pau le leo tātou masini lo e temi nei i Samoa. Whaftai. Ia, vanen sa unoanga e lau fionga tapau whasina e tau telefoi malenga whaaloaro. Ia, langa ia upu foi e whai le manu foi o le turi. Nei te o mātou vivi. Ai, e lei o le whatau waaia ma e mātou te le alo lato la. O le mano sia ma le le o le au nanga titi sao. Wa le mea moni ai o le to tele ai tangata o le mana o mia le whaongaina. Ia, e o le tau o le na o le tau whai au na ia. Ina ia maualunga le masitia le au nanga o le tātou wa e whaasoi o tātou tangata. Ia wa e moni le saunanga tō rea fua. Wa soi o mātou a mau fo i whafo i au onga ma nisi fo i ngai luengai. Ina isi vai teim. Pia ta sau sa mo pia toi fo i tua le la fo i le olanga. Ai pia o le teimi nei. Ia o le wa. Pia le manei fo i o le swafa o le tātou liti o le tātou te au mo le kou FM, o le kou tu luma, no winga o le hanga i luma, pero i la o le tāua fo le nā o le tātou liti o le iai, ia pia o le fifianga fo i lea mo le tātou pokalana, e tau whai al te sao ia ausia ia tūlanga maununga, ia pia o nei iai mana ngā whāloaro. Ia, lelei, ele ngata fo i lea mutal. Se o mea ia te whai atu ne i whapeo mato selu atu i ma le whionga tau sala ia inga noa, ia mata noa. Lea i o lea na mato atu nei, ia anda tere ngale wharo loa titi sao, le ola mai latu wharo rola iti whina o le ngata lai service whina o le mea tonu lea tau o le au nanga, e matua au na mo le atu nu, temi nei la. Ia o lewa matua mo ni maua tātou pokalame, o le matua le layer tātou uploading, le speed i lato i tātou. Le tio whai ata vaai kongo se ki, se vaai e so le ki e ko le Facebook, sau live, le ala whakao loa nge i.
o le makua live o me lo e tato titi sao i le fa pe te tale noa ono nisi company te tale noa uso se mea te la toi of mumbu ta vale foi le mate felo ai o le of mumbu la no mumbu ia ona ngole lango ko ruse fia mor so ani alu le titi sao e fai foi la ko ruse mumbu ia o te tatono le ta se e tu disi vai nga ta ua tato langa na we tato GPS wal melene o lo ve vesi la va TV sa mo ia so ve vesi ia wal popole te lo la va ia o sa o lo mata le titi to tato Sky TV o titi sa ia o le ngala va o le vai temi ne multaro si o tau le ko makamaka ke si TV wal tava ai nei te lo TV le nei ia wa sa wal le o sa le atamana ia le fina wa le titi to o titi to le ita to multaro mana ia lo famna ese le enalo ese martitito o no la tu ti la TV na poi farsela la to le ti o falo por futasi mata tala ia sole o le makwa o kia waka ia o sa fola il mato fale fato ia e kia for TV la te manato le la kamange ala la mana tua ne o TV lo te mata o TV pina le mafola no ngovinga o la ese le TV lo te mata o TV lo te mata te tauna sa o ese titito ia le ala o te fam la mala vertato ia mana ia la pa ia mana mala tu no mutar Faftai, ia bantu fo tato Sky TV so TV ai fa yon fa ngai nai wai o le tawal na tato o na ngale fa nga solo temini ia pia o ata ia le mo i fafo a pia o talonga ia me se fo le tele o tato channels fo ile le fa ina mata i movies ia mata fo ia fa nga solo ia ile taimi ma le taimi o tawal taimi len to po mi sela ia o to tele o tamiti ia pia la le mana ia le o le tele o ata fo ia cartoon si lungo o le tato Sky TV o le si vanga taua ia mo 19 fo ia wale o ngā luenga me se foi uma wale te me mafutai matamiti ia o le tele o ata Filipino mata India o le tele o ata o isi foi vanga lo ia tato channel foi le o sauni ngā lotu ai foi te me walu ia wa tau whaale leile ia mana o mia le so ni mai o le ia o tau fo le nale channel TV o le tele le nama le ano noai ia wa o ngā foi le mo tatou tamama tina matua e nei tamana matou fasoa isi vai aso tuan o le fato amata mata i ta'alonga foi e wa matou foi tatou i nei o le lakapi o le fusuanga si ume mafa a saula ta'alonga foi e pe o tapolo ia po nai tenisi ia mana isi ta'alonga foi e o lakapi foi ia masoka e pie fou de mata o tatou tamama tina ia o tāua foi lea ia auauina ai latou ia e foi talonga lai fiafia ai tagata i fafu ia pe la o tāua le o tatou Sky TV o le vaega tāua o le manino ua te iloa le taimi lei niusila le sa toʻatele ia tagata foi e ave e sei vanel faafoga ave karat sales i le tele o tatou TV a analog wala wo ilo ile toi fanga ine New Zealand na mai lo le fatau ine Samoa le ala wo mai Samoa tu langa le na lo no winga wo le toi anga container wo le mai New Zealand wana na mai ai o le fanga ira io na avisa lo le ai ia e tatu fale wo ia wo le fanga ina ia tatu TV ala ngala le TV Sky TV le te sa te tu sa pe analog a pa o le me ia mo ia pine wo HDMI po RCA wo ile ai waya masani e insinia ia na mata le o tatou Sky TV ia malanga falo alo to le fo ia le ngata na mela ia mo meu video mo meu video de wa su u ma we le mo video do we by time me ta le Blu-ray ia o ma fula ngal tatou DVD o le Blu-ray e aluai le DVD CD ia ko e aluai fo ma le Blu-ray o le mela wa tupu nei a va tu ele tis ko le Blu-ray finga le il tamama tina sa mo se e fiki fa pele e le fo fa le me tatou e fa le tausanga ia vai la wa e vai atu lo DVD wa siliat mar se fulu tausanga ia wa le anga va foi o to i le si foi tatou le voro we nei mo le mamanga ia o le ta se e tu langa le tatou mele o le GPS o la tu langa o iai o maua in tangata whatautala o newa i te emi mutala Whaftai ia wa ne sau noanga to le foa ama tu le se tatou GPS
so se vaenga e lango titi sau. O le technology le iei mo le whawhonganga le tunu o e mesele mai mo mai. Ia o le e tai lua tai tolu masina wa ele mea fau. Ia e mese fo ile tausanga ua fes tausanga wa nga iei luma. O le GPS lea mo lo whanga solo timni to te la nai mtanga luenga ma nai tangata fo ia tai to tase o le amna o mia. Wa e pi o le vaenga le mwhain whapi i tonu. Ia e lo ai fo i ma o lo po filmele anga i el tavali. O lo ne te mile na anga i le waf. Ia i tavali fo i le te wa i tua i le alu fo i le alu le fufuaina ia fua i tapula fo i le speed limit fo i le tauna anga i el tavali. Ia o te lo o tavali na le te le na la vive le wala. Ia ma faina soifua. El fale tonu le ia e solo mo i tangata o le feo i tavaleis. Ia le o mai fa nga fa penata tu tavale. Ia le se vaenga e fautua mai ai. Wa oval sao. O le se vaenga ta ua ia o le ai po filme le pe el tavale. Wa no va i lista vale no pe sa longa tala tuana. Ia ai wa pe el tavale. Ia ai fiule ai nga tali mai o la tu ai. Ia le pe il tavale al manero GPS e faina i lo mai na. Ia o lau tavale lai pe sa longa. Ia po filme la wa anga iai o le vai taimi o le tausa ilion tavale rentals. O le taua lo GPS e tu i tonu. Ia en faiana malanga i Australia ai te iloa po filme ale ai e tu wan tavale. Ia wa so ane masani en fa pe tatu ai ngai sa mo. Fele tu te iai. Mai lewa o tatu tavale le ma tu tu lumo falsa. Ia ai o atu teimiti tiro mai tatu ai ngai me Australia. E lo falsa le mele tu ai. Ia al mtafanga le mele fe bo tatu tavale tawala le o nanga titi sao. Ma o le sime ia silfia tatu tangata. O le sim card le tono GPS le po device. O le sim al titi sao. No wingai mauti noa. Ia ele se me fale tonu mana nga falo to de fo. Ia le o ta u tau no mai si o ta pokalam. O le tulanga la we nei ia o le tato titi sa o ia mo to ala polo. Wa le o to lo nei le ma lo si tato titi sa. Ia o tulanga fre o te atate la to al fai un ta pokalam ma taunia na o me la le apelo ta vale multa le fa nga la vale apple o telefoni pe te tau walu computer fale po. Ia, maangan fo ile sa unang pa wala me ia ola le internet. Fa ia na lock in ai mai se aki ai le bang. Fa nga lau telefoni. Fa nga lau telefoni fa nga fo lau laptop o fe la vale bang. E te mawai wa man to fo ie o te lo fo na o silfia to te lo tato o tunu i Australia. Ia e ale me fo ile le fa na o mai ai fo ile le fe autostusia. Ia o lau ta vale le fo sil sa. Em fo na tango e tu ie le fe autostusia. Po fele me le pakai po fe foi le me fai ona au mai ma fa mana tu patau na service lau ta vale e pe tau foi na tongi lai se ne to fa fo ma to fa la me e tau na ma tai tu ta to o lo le lo fa ia te o e malau ta vale le o mai fo la stop ta si o te sema pe fa pe o te sema tau fa fo wai ia no winga te what to le so mo January ai mo o leo ia pe ola la utan on fa tau pati foi leo ma fa felo ai te oi ia wa la wa le avono wa ma wa ila usala ia ai me se fo ia wa ngai tau ona puia ia pe ale o siliale puia ma mata le te biuma ia me se ia al fio ngai lu wala ma nga fa lo to de fo ia le wa ta se tu langa le o mana tu nei o le mene o le GPS le ia se single mene o GPS ma mele na tupu pe ia se me fon se computer le mafofa na la unga li si fai fiau na ma fa solo la va la unga finga le la unga awa te nga oi fa solo ma ia awa te ita le lu tua oi fa sa wa ia fa solo ma yo tu la fono se fu lo fai fiau fa mai lo ia awa e te muri lua ia te ia fai fiau vai ko kurunga dis ko inga nga alu faf ia ole mela o tupu ko e fisi le kula to ina tama ola e menga alo inga wa kaula e te muri lua fa me mentala to ina nga kaula o te muri lua man ko le fale le si ni nga mo e nga po
Nanga vinga o tato GPS ia on mena le la mo nei ia na su e de GPS e se le fale la mo el tava e tu li atu le fe awa e no se tu langa fa pena a mutalo o te lo se fa mo nenga tel lava mena o GPS e fai ti ai tangata fina le ta o tu spa ia muri lua a tono le sia nga tel le na GPS e su el over Mary le fai nei na fa mai mai ki ro tava na wala ia e o le aru le fa le sia hinga ia ta tonu ia la wo matu i tato po kalame tato GPS ia fa la vilo mai ia tato fa lo masan ia na i tato ta ua tato tano me ni pule ia tano mo nei po wa fo de po kalame mo ni ia ai fa la vilo mai ia tato fa lo loa ia wa fo si la fio de tuno ele i tato tonu isi o ia po kalame to le fo wa sa no GPS ai to fa malia tu pa ia su tato tunu ele ni GPS mo tangat soifua te wa vili vai se staia ia e mate tu ina po firme o anga ia ile tanga ia e GPS pa metawa ia o popole o tato tonu isi o ai tonu fa leolo e tu tau tau na tato ofisa ia e fai ona fa tau ina sa sim card ia me se foi telefoni al mato telefoni le pa o fitu tele ma vai mea ma le tele o isi la afa pet tau no mai sa moa a wo fa nga ina ti sa a yesi fisili vili tasi lo tolu fisili mo se au nanga ai fo ni va nga e si la ye lo le onga tasi el ftia ma le umele ai mesele le au nanga tatu ti sa a wole o pole vili mai fo i ma au mai fautuanga ia tau fai fo i matou na ia mau e tatu tangata ia se au nanga ta ua pe ole talatu le maranga falo alo to le fo Malo faafetaitele laufutalega mo le talo ia tatou pokalame na ma titisal ne ia fiafi ia moli foʻi le faamālo ma le faafetai ma lo le atunuu o loo aumau i atunuu e mamao ia ona o le faaogāina mai pea o le tatou aunaga titisal ia na o tou faafofoga i le tele ona auaunaga ia ua foʻi le soasoani tagata lenei soifuaga o loo tatou iai ia aluuluga o le mea o le internet ia mafai foʻi ona e fesootaʻi mai ai na iaiga i sa mo nei i se tautaugofia i feaveaʻiga o tatou telefoni mo le atoa i le faamālō faafetai laufutalega mo le talo mai se le pulega ia ona o le logologo pui aliʻina pea o le mamalo o le atunuu ia e ala ia faamanuiaga o lea ua toe 2:08 minute ona tale o le itulai 10:02 sauni mai tatou insinia mo le tatou pese a uma le tatou pese lea e momoli atua ia lo faaga mo le pulega titisial i laufutalega la sunga Kristu ia faapea foʻi le fioga ia le aupepe ia mai se lava le talaiga ia mo le talo ma le tausi ma le nofoalo ma le pulega titisa ia mai se foʻi latou o e fiafia faaaogāina le auaunaga titisa telefoni feaveaʻi ma so o se mea GPS ma luga foʻi o tatou TV ia pese lea ma outou uma le pese ia o le faatalitalanoaina o le tatou faasilisilaga o le tatou faafiafiaga konseti i le pō le vailuaga e amata mai i le 10 le taeao o le aso 2 aso 3 tasi o tiese ma 2.9 seʻia paia le 10 i le taeao o le aso muamua ianuari 2.20 faafeiloaʻi atu lea i le tausaga fou e te maimoa ma e faafofoga mai ai foʻi alii ma tamaʻitaʻi pepese ia faapea foʻi tamaʻitaʻi pepese faapitoa le pō au fai pese mai ekalesia e fakasa ekalesia katoliko ia ai mai se saunoanga le fionga i le li palemia ia ona e mai mo mai lo le me fa papa uma lo manga fo i kai mi wa fa fe lo ia ku i le amakanga o le lua fe lua folu pese le mo ato le mai o le fionga le li pule ia atano Crichton ia mai se fo i le fionga tapa fasina lo ne tanga tanga fionga tanga ya mutalo Fala loina tato. Kono se tile.
Toriko mai taufusi mai le pespesenga o Krismasi pe ona o tau whaafonga mai ai. I o lato si fonga matangofia ina o toi luas fulma le tasi minute o Natale o le itu lais fulma le lua la wafionga le alipule atanoa. Ia se ifa ia sau noanga tu sai ma le konseti. Ia na malanga mamao mai ai la. Malo whaktai a anu le nei fo i tu la o le afiafi. Ia o te langona ia leo le a pei fo i sina tala wa ke langona o lo whakongfonga mai fo i tātou o tunu i lātou la o lo tuninta ia. Isi o tātou talafo. Ia e pei o la ua saunia e le tātou whalewalesi i le nei fo i tu la o le afiafi. Usi mai o whaafonga o tala nei ua fo i whaafonga mai le tātou tunu le tātou samo nei ia e le ngata i le nā ia o le tawhai o le kilopero wha mai mō mai ai le tātou programe o whaafonga mai i lungo le YouTube. Ua whaamute ina nei le malo Samoa le tūlanga o whanawelawe whaafosei o State of Emergency le sa ia i le tunu i le ono vai so taluai o nei whai unga na whai e le pandemia ma le ka peneta e le whai unga o le vai so nei o le whaamutai o ngā nuenga unga mo le tūlanga o whai runga whai tope ua suia nei ia i le tūlanga le nei whai tununga mo ngā nuenga o le toi whai leia o le tunu o le ala ua lafo atu nei e ka peneta mo le matanga nuenga le soi po maruina ma le matanga nuenga o le vai fafo a le tātou o tunu ni ta iala tātou te sawi ai ni ta iala e muli ta ia e le tunu wao a o whanga solo ngā nuenga toi wha le leia mo le isi lua vai aso na o mai ai fo'i ma se whatununga mai le kapeneta o ngā luenga uma sa vaia e le National Emergency Operations Committee lea sa whea ngai ma ngā luenga uma o na tūlanga matautia i le whamai o le a lafo atu nei i se komiti whampitoa le matanga luenga o le soifua manoroina po le HEOC o le vaenga fo'i lea na whawai o talo sangaina ai o ni whesoa soani lea sa langolangoina le ofisa o le soifua manoroina o le rarolangi le WHO o le a whaau o pea ma o le a se atu nei i le vainga i le ofisa o le whaurulunga o le malo au fantasi ia pia nei. Ua whaamaoni e fo'i e valus fultasi lava i la tau o maliliu i le whaamai lea na lima so o mawai atu nei e le itoe maliu sensi ma e le sesi na maliu i le luas fulfai tūla ua mawai atu. E lima afe ono sa lau lima sulima tangata na maua i limi sela taru mai le amatalio wha maumaunga o le wha mai. E afe valu se lau fas fun malfa tangata na maua i limi sela ma e afe fitu se lau se fulu fitu sa tonga fitia maua te tea e o mai i le aso lua sulfitu o te sema wo atu le whainu mera o tangata wa uma o na tui i le misela i le iwa se fulu ma le 5% o le whaitaua whai o le tātou o tunu. O le vai aso na te nei na whaatautono tō inai e le whaamasinonga ni whaamasino fau se tō fitu mo le whaamasinonga o whanua masuafa. O i lātou e tō fitu i le mai ai o na whaamaonia e le ao le malo e au fiai la ulu se wa muli e le taefu o tuala ave au le pale niko palamo o afe maleta tiava sue alesana lafi o le ye e tua i malo a samu asam o fea ngai mali i na nai malai lua o lua whanealo lilo a Mikaele to fete ia ma tūlo a fetu ai ono. O le fionga i le sui whaamasinu sili, le fionga ia Vui Clarence Nelson, le ia taita ia le sauninga na whaatauto ai i lātou nei, le ana whiriwhiria mai le silia ma le tolu sen lau o i lātou na tusi tālo sangaina nei a wanoa. O le whiriwhiria ai o i lātou na whaia
mai a fo isu ina I tu la fono tau o le whaamsinonga o whanua masuafa ma tūlanga alo ia o whainga nuu ma fioanga ma le whaangai o ia o le tūlanga o sauwha inga o matai tutonu a fionga te tasi. Na tō tele a inga wō mai masani sa awa iatu I le nei wha moe moe. O le sungai le toe ina manu malo manu malo Reverend Utufua Naseri na ita ia le soundinga lotu e talo si ai le leiva enga o wha masino fau o le wha masinonga o whanua maswafa. O le toe ai o ngā duenga o le wha masinonga I le tausanga fau le masina o lo mua e amatai au unanga a nei tamali o le atunuu. Ua whaalia mai nei e le malo Amerika Samoa malana ofisa o whaatuanga mawhainga whaiva le whaatangaina nei o loa o manufasi mai I le tūlanga fo ilele o le vela pe mata mo le awinatu I tutonu Amerika Samoa. O lea whaatangana e ao fiai na o loa o manufasi vela pe mata e awatu I tutuila mo le whaongaina mo tangata mo lato tau mawhai. O le tuutuunga e te tauai I le tangata na te whaulu whale inatu ia nei o loa I le territory o na avele o loa e whaasu. Ma siakina le ofisa o le whaasu I matautu I PNA mo le siakina ai le I awatu le nei uta I tutonu Amerika Samoa. A pasia le ofisa o le whaasu o Samoa nei o loa mo Amerika Samoa o na tutongi lo lea o se tupe se fulu tāla mo le whaatanga e le o maua I se whaamai ma o le a awinatu lava ia le au maia o lea pemita e whaaulu whaleai lea o loa mai le matanga ruenga o whaatoanga Amerika Samoa. O aia inga e muli multa ia o au noa o manufasi wa whaavelaina e le iai se tapulaa pe o le a mamafa o ano o manufasi mata e se lau pasene po le fasu e se lau pauna po le fasu 5 kilo ia lona mamafa ma e le avelea mo wha lavelave e iai maliu e tolu se lau pauna pe se lau tolu 10 kilo o ano manufasi e mawhai o na whaatangaina e awatu I tutonu o le territory o le aso mua I Anuari o le tausanga fau e a mai tainai o na whaatawinatu pe a winatu nei o loa mo Amerika Samoa. O le a taiao o le aso lua, le aso tolu se fultasi o te sema I le se fulu I le taiao o le a whaia I se kona seti whaafia I luma maota o le malo I le fau tau o lungai tau langi I mea whaapapa I lunga o le Mount Vaia po le maungo Vaia I le po le Vailuanga o le nei kona seti o tu whaatasia nei ma uina ua mai ai ia le to manga ma whaafianga mo Samoa o lea whatoa mai atu ia le ono Vaia so o whiangai ia le atunuu ma le whaamai o le misela lea ua maali waitangata e valus fultasi ma le silia ma le 5 awhitangata na whaata otoli ai. O le kona seti ma pespesenga e amata I le sefuru I le taiao o le asolua o na anua I lava lea se ia pa ia le tulua o po mao ai po o le Vailuanga ma whai wai I mea whaapa. O au whai pese sa pese ai foi ia ma au whai pese a le iai le au whai pese le whakasa whaato ia e whakasa a polimauta ia ma le kātoliko I whalea se la ai meise o nisi o li I matamaita I whaafia lava I Samoa nei. Le aise tupe tutongina e ulu whaleai I lea kona seti ma o lo wala winai tangata uma e awa noa I lea po e awhifio atu matala atu a ao e whaafeiloa ia le tausanga fau I le awhiafi. O le a whaasalalawina I le YouTube channel ma le Facebook le nei wha moe ai meise ai o le leitio kou wha mo iwa wha tesi ma le tolu. O le tātou tala wha ai
E tā ane le tonu I le fiafi o aso taitasi o le vai aso na se I mawai atu nei wa le toe maua se niu o whaatawina I le maketi fungalei. O le nea tulanga ua vai aso ma le awha o mai tawina pea e telefou ona e te ane le tonu I a fiafi uma ua le toe mawaina se niu malulu pe whato atau nuu mai foi e whaatawina I le maketi. Saunoa se tangata whaatau o loo a si mai New Zealand ele I mana o e whaailo lana suafa e umale lava le vai aso o sau I le maketi ia fiafi e le I maua lava ia niana niu. O nisi fo tangata whaatau na tala no iai telefou na whaapea mai ua whai lava sina vevela o aso ma o le to te lava e anga I mai I le taeao e o ma whaatau atu niu ma toe o ma o ina I le fiafi ua le aise niu e toe maua. Na sauno foi ia le li whaatau niu a le sana fua motu mai nuu e te le swinga wa iei nei ua ave whaatasi niu manulu ma niu whaatoa uma o na toli ma e tuai le sapalai ai vave ia le taulia o ana niu e masani ona amai I to tonu o le maketi. Na whaalia foi e le ali e le ai lava se niu whaatau o a le ai lava se niu whaatau ia ona inu lo le o le whangwai se I tulo mai a tonu o le filifilinga lava la o se filifilinga ina ia whaamalo sia le soifua malo loina ai aua le tele o whanguinu e tele le suka o lo o whaonga ina ma le tele o isi wheleiva o lo o whaopopo iai. E au whaatasi uma le au whaafonga mai le tātou o tunu o whea lava se vaenga o le kilope o lo e whaafonga mai ai po ilunga le kou whaamo I Samoa nei ia ai le o le nā o sini au se tālia. Ia ai manuia lava le po I le tātou o tunu o whea vaenga o lo e whaafonga mai ai o tātou telefona mo le nei fiafi. Pena ina o tātou telefou, ia ua fo I whaafonga mai o le malo le atunu I tā whaiwhia o nei kilope, ia e mese lava I tonu o Samoa nei, I le me o lo o tātou whaasala lau atuai, ia toi whaatai e toi fo I mo tā pena ina lei o tātou telefou, a tātele I os tātou pese, ia tātou fo I wa lata fo I si ui o tātou wha moe moe nei po, ia ai, tu atu le ava noa, ilo fionga le li pule ata noa, ia whapea fo I telefoa, ia wafo I se tala noa, ili wha malama ina lava, o le tātou konseti lea, ia wale wha afonga mai le maro le atunu, ata noa mtolefoa. Ia, whaamalo atu ai nuu le sauno fo I le neitu la o le fiafi ia e tu sai fo I ma le whaafesili. Ia, mai a ulawa leia moli atu whaftai lau fionga to le foa, ia lau fionga ai nuu le neitu la o le fiafi whapena fo I Michael ma le au malanga a le tātou polklame le neo le maota o Samoa mai sini au se talia e vi ia le lofa malanga le reo le atu o leo tātou wheiloa I Samoa nei ia taluai fo I la ona o se whatala ulatu fo ia le tātou leiti o nei o le kou whamo I whātesi ma le tolu ia tau te malanga mai whawhitai mo le taliaina o le tālo sanga ma le whatala ulatu ia leo tātou wheiloa ia I Samoa nei ia ona o le wha moe moe ia o le kou whamole nei I le tātou kona seti ia au lea o tātou ngāruru e whaatasi umai nei ia ma le ofisa o tangata tā whao mai mo mai isi o tonu o sio tātou o tunu whaaftai atu I lau fionga wha matuainu le tuala ia mala o tau team ia I le ofisa o tangata tā whao mai mo mai ia ona ua mawhai le tātou pāanga ia ona whaavano mai fo I le fionga to le afoa le fionga ia inu ia e le ngata fo I le nea o Michael le lātou malanga mai ia ua fo I le tātou wha moe moe pe ona iai le tātou wha moe moe se I se teimi ona sauno leo to le afoa ia tau te malanga e mai ai ia mapue ina fo ia le tātou kona se tile nei ia wale mai mo mai le tātou o tunu I so se tafa o le lalolangi o wa o lona winga o le tātou kona se ti lea o le a whai o le a lea o le a whaasala la wina I le a la ata lava le nei o le YouTube le Jennifer Foundation of Samoa o le a mawhai o na mai mo mai ai le tātou o tunu e le ngata o Samoa nei
ia ai whapena fo'i ia ma le YouTube channel, ia le mai mua mai ai I le tātou kona seti le nei, ia ma mea whapapa tonu o sia tātou tunu I le vaiduanga, ia o le whaai unga fo'i o le nei tausanga lua awhi se fulmariva. E ma muni atu lana u whaftai to le foa ai nu o ia ma Michael ia I le tātou pa angale nei leu ma whai ai o le tātou wha moe moe, ia whaftai atu ai fo'i I le pūlenga ia ale ofisi tangata tā whao mai mo mai, ia e peila wana si la fia, ia lea wa ngai mai ia le ofisi tangata tā whao mai mo mai, ia se I tātou wa o le talanoanga la valea to le foa mai nu o le talanoanga foi le wa ono fitu wa yaso o pangatia le tātou o tunu ia I le whamai le nei o le misela. Ia mai o alu ma whanau le tātou o tunu, ia sa te le se taimina sai ti ai, ia ona ua amata wha malu le state of emergency lea, ia ai le pei wo o mai I le tau whai unga toe lua la waso whai u le tausanga, ia le ua lifi ia le state of emergency o lona winga, ia le ua mawhai, ia ona whaatau nuina, ia le nei wha moe moe, se ia awhiwhio ana atuai ia tangata o le tātou o tunu, o mātua, o alo, ma whanau, ia ma ainga teitasi, I ma whai ona awhio atu I luma o le mamauta o le malo, I le ele fau, ia e tātou te mai moina, ia le neifa moe moe, ia o lea o le awhatau nuina I le fiafi, lea o le asolua, ia e a mata le polkalame a tole a foa, a mata lava le polkalame foi lele I le se fulu le tae ao I wha